singahlanganisa amaphimbo bazalwane uyinkosi enamandla umonqwele wena babizolo namhla naphakade wena wehle emazulwini wehle emhlabeni kwelihipha mani kaJesu waseNazaretha ebusuku sibulendaba umonqwele sibheke wena njengo-Alpha no-Omega sibheke wena njengoSikhalo esiphetho webizolo naphakade bayade ulohlayo bayade ulohlayo wena wehle emhlabeni athi nabafalayo sasingafanelwe kodwa wena wehlela babemhlabeni ebusuku babasekhanaza kwelishika mani kaJesu Kristu uthe babadarisno akukhoskhani esibalelwa thina esiyophumelela ababakhona amandla uyabasekhanaza kodwa mani kaJesu Kristu bayatha kwasekhasilo umonqwele kakhulu umokhazimulayo inkosi yokuthula namhlanje nababebusuku sehlela phansi